Вот Русланны мен танимын, бұл ағамыз Қарачай Черкес Республикасы. Қарачай Черкестен. Мен Раис Имамман, Минераловодский райондың. Ногайский район, Дагестан, село Черленое Горло, имам. Арслан Акбердиев, Қазият фондының директоры. Napolyon inşallah yok oldu. İndirişte Kur'an Allah Teala inşallah iyilik geleceksin canlasın. Allah etsin. Havada эксклюзивный сайт өткен сізге. Информация жайлы тапсырат Батлаев, Bismillahirrahmanirrahim. Saygılı Müslümanlar, aziz kardeşlerim, Nogay kardeşlerimize Kırım'dan güzel bir selamlarımız ve birlik beraberlikte olmamız, yaşamamız için birbirimize anlamak ve duymak için